silfai fo ne fiaf na to lewa mapu mai fe au nga luenga tiu te fo la singa sa fe ga yele ne yaso ya o lewa tatu o mai le te mi fo yo tatu tapo inga fiaf e pe yo na masani ai te faita wina se ba ba le fio nga le tua e tu mo ina il tatu fa filo inga le fo fiaf Famtalanga na apostolo Paulo le kalisi Roma non tau pe va ale foi un po lus mo le valu e taua fe mai le famtalanga na apostolo o tato I lofo e nga lue fatasi me umala e le lei ai o e alo lo fatu I le tua nga lue fatasi me uma e le lei ai o ai e le lei ai o e alo lo fatu I le tua e manatu ia e fa pena foi le ne fiafi ma ne yaso sa tatu fianga iai au nga lue na tu lava sa a lue fatasi me uma ia wase le lei o e alo fatu ma e matata u le tua ia malato fai fina ngalo le tua o e wa vala winga le tua ia e na tu sa fa pena foi ia le yaso ma fuanga ma tiute ia sa lo fangia le tua ia le tato fenga ia mafuafuanga le ngate nga venga le tua ma se foi tonu tato ainga na tule fa felo ia tule ne fiafi le suaio lo sunga le tita ia wao pastor wil papu mal fale tua ma se foi le ainga li ngate lea ia o committee fa lo tusi ma le te uloa ia o o le tua foi mai nga te lea ia o tato ngā luenga a wao i le langi ato mai lawa I Amerika te tai o ta ngā luenga me ufai ngā luenga fale tu ia fale le manu le tafa ma le tafa ia wala le fi aumal ngā luenga le tua na i o tua a ta maa mātutua tina mātutua ia o lo fai al fai vole tapua ia ma le talo I le tua o no manu o wasa manu ia ole ngā luenga le tua a felo iatu le ne fiafi ngā ta foi leo tulanga tofi ngā luenga le tua ia se ia o lava I ni o tō waru ma whanau mai lava I monga tele ia se ia o I monga iti le ne fiafi ia o te whapea tuai ta lofa lava e le mwhai lava o na whangaroina le tapo inga ia a le atunu sa moa I o na tulanga ia awao te tele lava I tupu ma tamali fale tua tausi sa awao ma sa manga ia e mese fo I o le malosi le nu ia se ia o lava I tupu langa la maoa asi o tātou tunu o sa moa fai lava o na avea lava le tātou maftanga nei ia e fai mau paanga whaalongolongo ia ma tātou mōli mau whaatasiai le alofa ma le anga le leo le tua o te whapea tuai le fiafi ta lofa lava na tula no mai lo walo fai le tal ia ona whega ia le ma se upu mai le fionga le tua ia lava oelo mātou tua ia so umalava mātou te soi fua mātou wolai mātou te whapeifo lava le tua I o mātou lotu ia tu mau pēle vi inga I lau fio e le au noa nei foi a fiafi le tua o mātou o mai ia taimi o mātou tapo inga ia mātou te mori tāla sanga ai batu I lau fio le nganga o le vi inga ma le whaaftai e mātou te sura ina ai lo wolofa ma lo wanga le lei whaalia lea le soifua ma lo mātou ola mātou whenga iai le yasu I whiau ma ngā luenga whanau ia onga mai se foi nisi fale whai ngā luenga o mātou mātua foi maota malawa ia wā lava lo mātou whenga iai mo lo mātou wala wina I so se tiute ma so se ngā luenga ia nei mo mātou o mai le ne fiafi mātou atu lea I lawa fio mo mātou nganga mātou loto le ne fiafi se ia lofa tamai so sari mai na mātou tapo inga ina ia amtaina e lawa fio whalongo foi pesialo fina ngalo se vaenga o lawa fionga ia e tōma tawina ma whalai awina ai le soifua whaleanganga o lomu ina ia maua pēlo mātou malos maua lo mātou manatu e mātou te au auna ma tūma waila o fio
se yo le aso e te fio mai ai so swagi la me fa nga wenga vai ma fa te va ya wala va fe nga ai ya ma le fa mala ma mai no la upu le fiaf ale vi inga ya tu mau tu pele la o fio yo le fa va amen ole amo mai le tatu au le ne fiaf tu si leo yo ane la mo mai le o tu le tu se le evangelia Ioane lo no tau pe fa ia au lona fai pe fitu natule tu si mo masani ai lo fai tau ia mai le to tau fa trai tai ia le fionga ia le tua ia e fa pe na fo mai ia te uma tatu te susu e ia mai fo se au mo le ne fiaf Ioane lo no tau pe fa lo fai pe fitu a ia tu tosfu tau pa toa lea whaangati a whai poe tōrus furu. Io nei lea tala noa mai ai, tala Iesu. Ia le mafutanga ma le tala noa ngā Iesu ma le whine sa Maria. I lunga o le vai, mai o le vai lea tafutafane e lata i le whanua e tau o Sukara. Sukara o le whanua lea na o le tofi lea o le tali foi leo Iakopo Iosefa ia mai o tofinga ia Iakopo i lana whanau ai lata ai la le vai lea i le malanga mai a Iesu e ngai atu i Galilei ai toe walangona e le ni whaola ua fia maua se malolonga i fia inu foi po fia tau mawhai se vai ona fia e leo le whaola manofo i le vai ia na o tau sila fia le tala ona malanga mai lea sau leo le whine sa Maria i tu vai tala noa i nama Iesu so ole mai lava lai le mtau pu mua e mai atu le whai upu e tolsfu al whai upu la e luas ma le valu ma le luas ma le iwa i lewa tau whai ui uai le ia le tala noanga lea Iesu ma le whine sa Maria. Maua mata ona iloa Iesu le li whaola. Tua mai lawa le amatanga e le iloa le whine ia tangata lea la te tala noa. Ma e o mai la le whaiupo e luas ma le walu. Ua mata na malama lama ia le whine sa Maria i le li whaola Iesu Keriso. O le whai mai loa leo le whaptalanga lea i le whaiupo e luas ma le walu. Upo e rosu ma le walu whai mai whamtalanga. Ona tuu lea e le whawhine o lana vai. Ona tuu lea e le whawhine o lana vai. Ai anu atu i le ai, ua whai atu i tangata. Upo e rosu ma le iwa. I nā o mai ia, i nā wa ai i le tangata, ua na ta ua mai ia te au, o mea uma lava ua o whaia, pe leo le Keriso e lea. Ole whaiupula le sumale wanu, lea lai mana te whaautu i nai le whiau le whiawhine nei. Whai mai ina watu ua e le whiwhine, ia le vai lea sa tala noa ai ma Iesu. Ai ua i ua e le mawhauwhau, ua uma e le mawhauwhau al whiwhine. Mai a whape e wholoa, whai mai ona ia tu ua lea o le vai. Whautu ina le whiau le whiupula e rusumale wanu. E whapea leo tua le whiau lea whiawhine nei. Tu ia se mea ua pele ia te oi. Tu ia se mea ua pele ia te oi. Ai tali atu le mana omo o Iesu. Ea? Tu ia se mea ua pele ia te oi. Ai tali atu i le mana omo o Iesu. Live something important to you. But respond. But answer what Jesus wants. But do what Jesus wants. O le mana onga lea, o le whiau lea whiawhine nei, se tu ia se mea ua pele ia te oe, ai tali atu le mana onga o le li whaola o Iesu Keriso. Ai se a, na tātou whasolo, o le whesili, ina ua tala noa le whawhine sa Maria ma Iesu i lunga le vai. Whai mai le whaiupu e fitu, whai mai ua sau le whawhine o sa Maria e utu vai. Ai
ua whetalai atu Iesu ia te ia. Tina se au mai as sina vai o te inua. Au mai ia te au o se vai o te inua. Ai whai mai le tali al whiwhine Samaria. Ia nai tot sila fia. Pe wha pe whiaona e whai mai i se mea inu ia te au. Pe wha pe whiaona e whai mai i se mea inu ia te au. O le whiwhine o Samaria. O au o le whiwhine Samaria a o oe o le iutaia. So le vaenga la le te mana o e wha mamafa i le fiafri nei. Ai se a na wha pea ai le fina ngalo o le whiwhine Samaria. Ma tupu ai le langona. Pe o se tu la fono na mafua ai o na tala noa wha pea ma tali atu le whiwhine Samaria. I whesili i le fiafri nei te mana o te tala ina ai le tātou a au le nefiafi. O le asa u tali. O le asa u tali i mana ongo o Iesu. Le ala mana ongo o Iesu. Au mai ia ia te au o te inua. Au mai ia. Whapeia na ona mana o mia ie ele li whaola se vai mai le whiwhine Samaria. Ia ai whalata lata mai la whi au o le fiafrine ia te oi. O le asa u tali pe ana whai ele o whiwhine Samaria a oe lea ua mana o atu Iesu ia te oi se mea mai ia te oi. O le asa u tali. Wa o leo tātou manino le tali al whiwhine Samaria. Ia tātou whaasolo ai. Ia le tali al whiwhine Samaria. Whai mai whiwhine Samaria a wa o oe o le iutaia. A o au o le whiwhine Samaria. Ai wa e lole lei. Wa e le aini mea whiawea ia. Le upu lea e le mawhai o le whiawea ia. E le aini mea whiawea ia a iutaia ma Samaria. Tok sila fia. O le mafuanga. Se taime le tātou o oi lea. Ona e whapea o le whanua lea ma le whanau lea Iakopo ia nau tau sila fia. Ia o Iesu e sau mai iutaia. Ia mai tuainga fo lea o lea Northern Kingdom. O tuainga e lua lea i le vaivaina o le whanau a Iakopo. Ia a o le whiwhine Samaria. Lea ngai mai i Israelu. Ia mai tuainga fo ia se fulu o le North ma le Southern Kingdom. Ina ua vailuaina ia le luo Israel. O isi i le tūle Utah Peniamina. Ia mai tuainga se fulu lea o Israel. So, o le mafua angala le na mafua ai o na tariatu ia le whawhine Samaria ia Iesu. Aisea, le anga ua umo na tuku mawai o tō whinga le whanau o Iakopo. Al whanua lea e tala noa mai ai whawhine lea. O le whanua, o le tofi, o le lātou tofi. O le whamanu yanga i le atali i le titi lea o Iosefa. Pe o le atali i lea sa sili o na whapele pela i eili to ino Iakopo. Le whanua lea na fua ina i le tama lea o Iosefa. Lea iai le vai lea. Le vai lea la talata i le whanua o Iosefa. O le vai lea ua whaingoa ina le whanua lea o Iakopo sukara. Al mafua anga le na mafua yo na musu. Aisea, langa manatu whiwhine Samaria. O Iesu e ma iutaia ia iuta ma Peniamina. A o ia tuainga ia se fulu mai Israel. A whai mai tali a Iesu i whiwhine. Tali atu Iesu. Tina, ana e loa le mea fua i fua mai e le tua. Ma le ua whai atu ia te oe. Au mai ia te au au teinu. O e ole mai ia te ia. O na fōa ia tu mea o ia. O ia e ia te oe ole vaiona. Tāua le tali a Iesu. Whai mai le tali a Iesu. Mai mauti nā pe ana e loa mua o le mea fōa i fua. Free gift. Mai mau pe ana e loa le mea fōa i fua le tua mua lua. Ma le ua whai atu i a te oe. Mai mauti nā pe ana e loa le tangata lea te ua tala noa. Mai mau pe ana e loa le mea siri atu le mea le nae e te tāwhi mawina.
solo fia. So, o le vai mo pui a. O le mea foi fuale. Le mea foi fuale. Po le free gift ale atua a Yesu le ta fai fa matala atu mata watu te fine sa malu. Ai upo se mo le tonu. Fai mai no le Yesu le mea foi fua o le inu le nei vai. E to e fia inu ia. Ao se inu fai po se mo le fa. Ao se inu i le vai o te abatu ia te ia. E le to e fia inu ia e fa babatu. E a mea to tonu ia te ia o le vai puna. E puna i lunga i le ola e whaababa. Le mea fai fua le nai leo i loa tina. O le vai lea e musuai tina lea e avatu ia Yesu. E toi fiei. A o le mea lofa po le mea fai fua lea e talanoa tua Yesu mai mau pia nei. Se mai mau pia nei loa le mea fai fua ma le o talanoa atu ia te oe. E le ngata o le mea fai fua ale pui pi ia i loa o le o fai atu ia te oe. Ia i loa le. Ia i loa mai mau pia nei loa le tangata le te lua talanoa. Se manu ua e au mai a te au teni. Al wha lawe lawe. E te le malamalama e te le iloa. Ai tau whai Yesu e tau atu. Ma fuanga na il whaptalanga Yesu ma tei e rusma le lima. Whai tau iai i le whaptalanga Yesu ina ua tu ese Yesu o ma moe ma oti. Whai mai o ma moe le tu tamatau a oti le tu o ngabale. O le fisili aisea whai mai o ma moe ia o e ua saunia a oti ia o le ato tangata e le saunia. Ai whamatala no le Yesu o mai whamatalanga Yesu ma teo lea le ei whamatalanga le Yesu lusma le lima. Ai o mai loi le whaipule e tolu suma le lima. Mai lo le o Yesu. Awana na ofia ai. Awana ofia ai na uto apane ai lea. Ni mea o te ai. Na ofia inu o na uto apane ai lea ni vai o te inu ai. Sa faya umatangata ese. O na uto talia lea. O nisi ia o vaenga ni whamatala Yesu ele uma. Ai wa mai vaenga ia mua. Ina ia mawhaio na whamalama. Le wingo le whaamtalanga Yesu na whaiatu le fine samara. Se mai maupea na i lol tangata le te rua talanoa. E ar tangata le te rua talanoa. Whai mai Yesu. A wā sa au fia ai, sa au fia inu, o na utu a vanei lea ni mea uti aia. Sa whai au ma tangata ese, o na utu talia lea. Le to e whamalama e Yesu. Ai o mai whai pue whasefuru, whai mai no le Yesu. Ina watu fasili, ia ila tau ia ma whapeatu ia Yesu. Yesu ana whea. Na e whai mai ei se me ai mato o vatu ia te oe. Sa e fia inu, ai mato o vatu ia te oe. Ai whai mai lore le tali a Yesu. Sili ona tau. A wana whaia e o tau, whai pue whasefuru. Ma te o lava le rusi malilimu. A wana whaia e o tau le tasi o e au pito titi. O uso nei, o au lea na o tau whaia ia. So whalatalata mai whi au le ne fiafi. Pe ana whai, e leo whawhine sa Maria le. Ai o oema. Al whamtalanga lea Yesu. O le whamtalanga lea Yesu. A whai tātou te iloa, le o tala noa hatu. A whai tātou te iloa le Yesu. Ona tātou whaia lea o lea rofa. Ona tātou ma whai lea o na tari atu. Whai ma Yesu, iso o sea pito titi ma whātau wā. O uso nei, whai ma Yesu, o aku le nā o tū whaia iai. So e tātou te le tau oe, sa ili Yesu, e ave iai, matali, ma tātou loa Yesu, ona tātou whaia lea iai o se mea, e tuso al mana ongo Yesu.
ma fuanga na fa tu ina ife a fe sili fo ile te fa ye te ya o le asa utali il mana o mo Yesu ai fa mai le tu fe a se tu wia se me o pele ya toi le asa me pe ona pele tinale por fine sa Maria le vai fa mai o le vai na mai le mato tama Jakopo fe inu ai matou fa na we o ai matou ma ale o fa malama Yesu le fia filene se o pito ititi to te faia ai fa mai Yesu wa lava na pai po es maletas mai lo le fini ta to te i lava ile yane le fa mai le si tali al fine le sa mal li ele ai sa me ai utu ai e maulalo foi le vaieli e pos mole lua fai mai lo le manato tinana ele e sili ea oe lo mato tamao Jakopo na tu mai a te mato le vaieli ua inu ai foi o ia ma lana fa na mana man mele ua au mai ele fine le ai le fiafi por fine sa mali ole tangata foi le ai manatu fa e siri ea oe lo matou tamao Jakopo. Selfish, manatu whaapito. E le ngata e selfish, pe manatu whaapito. Ai, e foi tulang foi le kea, disrespect. E le ngata e le kea, pe disrespect, ia e discrimination. Pe whai longa tangata. O le fesili le fiafile nei. E le o iai, ni sa Maria manat whaapito i le ainga o le atua ma tutono o lo ainga e toe sili fo lava oi i lo ai pe whapei mai le vā ma le whanau mata te le manat whaapito i tutono o lo ainga e a tutono o le kalesia e le iai le manatu lea e le kea ma le pole i lista ngata ma le pole i ngā ruenga le tua, disrespect, le kea, e le pole pule aia, ma e le lofo i lista ngata, ma le vā ma lista ngata, e le ngata i lea o le discrimination, o le tūlanga whailonga tangata, ia e masani ana tupu tutonu o kalesia, whailonga tangata, e ofo ia e tutonu o ainga, le vā whanau ma mātua, e whailonga tangata le whanau, se ilonga o le leo le tamato au sta iai, pe se ilonga o le tinato au sta iai, e iai tu langa le mwhaina tupu i tonu ai, a e o foi tu tonu e kalesia, mwhai foi na tupu ai, se ilonga o le whaifi au e te fia iai, se ilonga o le toi ina e te whaiva iai, o na toa e fia le, e whaiai se mea le lei, e te alofa iai. Whape nāra manato tinare. E silia oe lo matou tamao Jakopo. Asoro fia luka e lima aron whai pefa. Tau whaila wai tali sili leo tua fia tu ia se mea wa pele ya toi. Mai lo leo whaamtalanga Yesu. I le luka lea e wha a lima aron tau pefa. Mai ua umare launga Yesu. Ina ua fio atu Yesu. Utala noa hatu i ona so. Whai mai ona whea talaile o ia i a Simona Peteru. I nā tu atu ia i le loloto. Ma tu ifo ai o tō penga e mawainia. I leo a tau atu Yesu, le au so fui lea le ngata whānaua. O li i o Jakopo whānau se pukai. O Jakopo ma Anterea. Ia Malesi au so leo. O ai o Simona Peteru ma Ioane. Ina o tau atu Yesu ma talano atu Yesu. Muli mai. Muli mai o te whaia o tau. Whaia o rua ma whai wa tangata. O te whaia o tau ma whai wa tangata. Mai o na tuu lea lea o ia. A ila le whaktalanga fo mai o luka. Whai mai na o talano atu Yesu. I leo so leo ia Peteru, Simona Peteru.
ia mai akopo. Whai mai ua. Uma lana la uma ona whetalai atu le o ia Simona. Ina tu watu ia i le loloto. Ma tu wifo ai au tau penga. E mawai ia. Whai pelima. Ua tali mai Simona. Ta watu ia sua lai whai wala wale. Al mea tupu. Wa alu po atoa ele hei se ia na maua. Ale whamtala i le whai pelima. Na ua tali mai Simona. Ua whape mai ia te ia leri ie. Se wa tole po ti nga ina hai mātou. E le aini mea ua mātou maua. E aini mea ua maua. Ae peitai. Aona o lau whitalaina. O te tuifo ai le upenga i le lolotu. O te tuifo ai le upenga. O ia whai loa mai ai. E wholinga mai e pei e masalo salo. Le talia a le ori ia Yesu. Whapea mai a ono o lau whatalaina se iwa aina po le asa me tupu. Mana tua leo tua whea. Tau tu ia se me o pele ia te oe. O le vaenga taua le mai le atale. Si ua umale manatu o le ori ia. Ua po atoa. O le manatu o la ua o tangata i lo whaiwhaiwa. O le manatu sa ia la ua o tangata ua masani. Ai sila a Yesu. A pea ai o lai wha ngota le lolotu. Ai leino. Ia i papa uar mea nei nat silfia. O lo la ua i loa foi. E papa uar mea nei nat silfia mai loa. Ai whai ma Yesu. Se tu le upenga le lolotu. Wha pena foi le ngā mea ngā le tua. Tonu foi o tātou ai. Foi nisi e a mai whi aua le tua e tu le upenga i le lotu. Ia mamau lau tō wha. Aisea, le anga i sila fia mamau e le tua. Mafua anga e mafua ai ona mai whi aua le tua. E papau le mea nai te sila fia ma tātou noa. E papau le mea nai te ngalue ai. Ai taruai Yesu na sila fia le numana. Na te iloa le mea siriatu le mea nai sila fia mo iloa. Mafuanga. Whai ma Yesu. Tu le upenga i le lolotu. Wha mamau le tō wha. Aisea. A whai e tu le mea le tātou te iloa. E o leo tuan whea. Ai whai le finangano o le tu. Aisea. Tātou te iloa. Tātou te le iloa le numana i nao Yesu na sila. Whai mea whisiri. Aisea e tu wai se mea ua pele ia te oe maa. Aisea. O le whisiri na. Aisea e te tau ana tū le mea le ua pele ia te oe maa. Ale sila fia Yesu e pa. Ale sila fia le tua le mea siri atu. O le tala. Ina ia whaalia le mana o le tua. E le mawhai o le whaalia le mana o le tua. Ma se va venga e whai e le tua ia te oema. Pe a whai no tātou whawhia putu. Pe a whai a mea le o tātou iloa. Ai tu uia le mea le e sila fia ma uloa. Se mea o pele ia te oe. Se mea wa iloa ma o iloa. Ai tu uia ai whai le mea fina ngalo a Yesu. Whai le mea o fina ngalo a Yesu. Ma ila le tali le nau. Whaupo e o. Ua uma o na lātou whaia o le ne mea, o na lātou si o mia lea o le awia tele. O le awia tele lava, ua matua maasae ai no lātou pe. I le tā ua o mea, o le tu o mea na eti la fia mauloa. Ai whai fina ngama Yesu. Ai sea, se i whaalia le mana o le atua. Se i whaalia se me siriatu se me ue se la fia mauloa. O le ala le tali ni tātou maua. Whai mai matua maasae aripe. Tele o rea. Si o mia au haru le po ato. O le tā ua le whaaftaia ia si mona o mai whi au le. Whai ona whai mo fia ona tu ulona i loa. E whaangota. Ai whai le mea o whina ngaro. Lea ni whao. So le. O le whi au le nefia.
Le asa utali mana omo Yesu. Le asa utali mana omo Yesu. Maile famtalanga awal le fiafi tu ia se mea wai loa o wa pele ya toi ai fai le fina ngalo tu mai ali le fisili le fiafi o le asa utali mana o Yesu mai role famtalanga ona tu lea e fafine o la nabai ai aluatu i le ai ma ua fai atu tangata i nao mai ia i nā wa ai i le tangata ua na ta ua mai ia te au o mea umalava ua ufai pe leo le ke riso elea pe leo le ke riso Yesu elea so le ta ua le whaftai fine sa mara na iei loa le fina ngalo le tua tu loa le mai ai fai fina ngalo le tua le ai fina ngalo le tua na watu ai loa le ai mata watu tangata le mea wa faia Yesu i lona o langa le mea wata watu Yesu i ateia le ngata o le vai le ai u ai ma musu ai ngā selfie sai ma manatu whaapito ai ai fai i fina ngalo le tua ina wana i loa le o la talanoa o Yesu Keriso leo wata watu o le vai le te musu ai le e au mai ata e te toi fia inu nei toi fia inu taia ai o le vai te avatu ia te oi te le toi fia inu e o le whaava me sili ta tau te lei loa se mea whaalia ai le fina ngalo le tua pe a fai e tu ia se mea wa e sila fia ma se mea wa i loa ma oi loa o se mea wa pele ia te oi ai fai le fina ngalo Yesu familia mai le tua le ne fia lau faia le tātou te tala ia lava o ero mātou tua le ne fia whaftai la upu na mātou whalogo ai tau matau ina ilo nuu o le mātou wola whaale whātua tua o sa unilo nua whai malo longa foi le ne fiafi talo ila ufia le tua si whamuia ia le tua ilo whai ngā renga me lawe lo o mateita lo ainga e pena masni ai ia nei o mātou ainga te tasi le tua ka māti nāma whanau a mātou maua malo longa fi le mure ne fiafi ia tala soifua mātou tu e whailoa si aso i luma ia tu se lo fina ngal whama ngalo mātou le tua i tu mawatu le vi inga i lau fio nei maso malava e o le whaavavau e whaavau lau. Amen.